Pastor Jackson Nchomukama omulisa w'ekanisa ya Nyibanda Full Gospel Church ayihiraho mukoro yagira ngo abazaire bine kugumana bahana abana babo bakiri bato. Abazaire bagenzi banje tusigare tucabasa kuhana abana rero orulengo rwetu kutuleba tutacariho omwana wa Afrika asigara cyayo abanyakuno wa Afrika kandi asigara cyari omwana wo mugasho. Ahantu ho tutungiro kumanyisibwa kwe kana seje kakoro mukagone kitongoro kitari cya government cya compassion kandi iki ni cyera abana benashatu nomwe abarukorwa mugombora ya Kigarari okurabira mu nkore ya Child Development Center. So tubehananza bisheme bekateka amani omusomo w'abana nichokwedire bakuru b'amasomero ya n'abasomesa mupiyabo musogeto bahigirwe abazaire bose waro umurimo gwabo biki turiyo tutaza abana bana n'abana barungi bana bato umugambi yo myagamba umwana kuganyenda pakubayi no kwatahira pakubayi okora abameita no tandika engungani gaje omwana nahuta. Omuntu mukuru gw'okuzikiro cy'umwana wa Africa habw'umwaka ogu gubiregura the right of the child in the digital environment narisho bugabe bw'umwana omurembe gw'ebyakarumagezi. Omuntu oli wenyanya omuntu oli enkoko noboza abantu abandi bamanyi nosolo kusaka magezi oteka ebintu byawe n'omuntu wahala nasobola okujja kubulaho nakozesa magezi. Abakuru mu kanisa eji hona bashabira abazaire kutamana mu kushomesa abana eby'emikono. Wajuke turiha abana mu bunaku mu izina rya Yesu. Aso mutaka ngo mu bunaku atinde cyane gukora ngeno nitsomesa abazaire eby'emikono. Abanga nsima project ya mbere abushaka cyite cyane Nyibanda na Kigarari na Chakapita muri kanso habo kurora netuhana muno amaizi tiyamba habo abana baitu abo kubasomesa no kubeyambunaku kandi ntunihira uturayengera kukwataniza abana bantu tuza kubafura abana abarungi kandi abakwisa ruhange kitinisa Semeriyirwe Gasha kwa Daniel Bingana.